Mbukele lembukele umsakazo wakho Eswatini TV. Themko Simbuyisa Mbukeli uyakubingelela uyakuvusela. Sehlelo lembukeli Litsini Libandla. Hlelo lelimbukela khona sibuka khona indzaba tetenkolo. Sithathela khona embhalweni lokulivla uNkulunkulu. Ehlelo ngembukeli siba nabo bafundisi nemabantu abaqeqeshekile ngendzaba tetenkolo. Bese ke siba nesihloko mbukeli sesiyakhulumisana ke nalesihloko leso. Sasho njalo mbukeli sathi nje happy new year. Sikhulumisa yona indzaba yema New Year resolutions. Sisinja siphinde sichubekisele phambili mbukeli njengoba sikhulumisa evikini leliphelile. Nakuleli viki sichubeka nayo indzaba yema New Year resolutions. Thine ke singumsakato silihlelo Litsini Libandla mbukeli thoma New Year resolutions lokuthi mbukeli siyafisa nje ku-engage kakhulu kuloko lesikwendako ngalapha thine nawe ube ingcenye yako mbukeli. Sikhona ke inkundleni yokuxhumana mbukeli, sikhona ku YouTube. Ngiyakholwa ukuthi sibavele basibukela abantu ku YouTube. Nawe mbukeli la usithatha khona ku YouTube sithi nje sibhalele lapha ku comment button khona ku YouTube, sikhona ku WhatsApp, sikhona ku Facebook. Sishayele ke futhi mbukeli usiphe ihloko longafisa sikukhulumise ngalapha emsakatweni. Noma kanjani mbukeli isihloko sakho siyakusikhulumisa, sitakulethela abantu futhi abaqeqeshekile betekweluleka ngaso isihloko sakho. Ke mbukeli angingathakoti kakhulu azivele singene kilo lihlelo sithi nje sikhulumisa wona ama New Year resolutions. Ngihamba nabantu abadala benginabo evikini eliphelile. Eceleni kwami ukhona umfundisi T wakavilakati usupha ebandleni lase New Birth Worship Tabernacle lapha kaManzini. Umlomtsala kahambi yedwana uhamba na Rev MA wakaDuba usuka lapha eMbolonjeni ebandleni lase Bethel Church in Zion. Ithama Zayoni. Ngosiyami awasivele singene kiyo umfundisi wami vilakati. Lelikhathi leti mfundisi dabo January khathi ecala kweminyaka. Bantu labanengi nakufika likhathi leti mfundisi bayakhala kakhulu. Ngoba basuke sebatifake etikweletini. Labanye baze babe nabo high labanye nabo depression, labanye bazabagcina batibulele. Angathi mfundisi isakhuluma ngawo ama New Year resolutions. Singayeba lenzaba lena ubasite nababukele emakhaya kunalikhathi ecala kweminyaka lefana naleti. Asibingelele babukele emakhaya, asiphinde simbonge uNkulunkulu ophinze wende kwaba kuhle kusina namhla sibe khona kuleli hlelo leli mnanzi naleli sita kangaka njengebandla njengebantwana baNkulunkulu. Umnyaka usasuka nje babukele siyathi kwekuthi isikhatsini esiningi umnyaka nawusuka dinenge tinfo letendakalako kumele kwekuthi sibe ready bantwana babuyela etikolweni labanye babuyela emsebentini kunelo hambo and all the other things lesibhekana nato. Asikukhuthade phindze noma sekhude kwekuthi noma ngabe simo silikhuni kangakanani isolution akusiko ukuthi ibulala. Lithemba lisesekhona as long as uNkulunkulu asesihlalweni. uNkulunkulu uyawuhlala njalo indlela ayivula uhlala nemaplan lamahle ukuthi singaphila kanjani sichubeke nempilo. Kuyala bengingafisa kakhulu kube mane sikhulume nga December nasicala December lenzaba le ngoba some of the decisions lo wendako I will say this statement because decisions have got descendants. Okay. Lokusho ukuthi ama decisions lo wakhile anema descendants noma kusasa engendeka aku affect kwekuthi uwende kanjani and futhi aba nemthelela le kanjani whether positive or negative empilweni yakho. So uma ufuna kuphila January wakho kahle yenda lo December wakho kube ngilo January. Wathi ukuthi imali usayitfola ibonus usayitfola yathi kwekuthi kuna January lo dako. Khona kubeka eceleni ungabese sowudla konke ungabese so enjoy Christmas uze ucede konke ukhohle ukuthi nangi January phela uyet and futhi nga December sisheshe sihole because suke basilungiselela ifestive season. Ngalezo sikhathi beka eceleni lo tawukhona ukuthi ukhone ukusebenzise eminyakeni lo dako. Liverse Proverbs chapter 12 verse 27 lithi a lazy man does not roast his game. Shows uma ngabe ulivila awukhoni
ukuthi inyamatane yakho losoyitfolile uyihlinze bese uyayi-apportiona ukuthi lena yanini so in other words nangabe ulibele noma ulazy uthi nawuthola nje ibonus ngaDecember uhamba uyidzakade yonke uhluleke kubeka ukuthi phela kuneminyaka lotawusuka masinyane. Ngiyabonga kakhulu mfundisi wami. Ngiyafisa Rev nawe kube khona lokushoko babe kunakule sikhuluma ngako ukuthi bantu labanenge lesikhathi lesi ukhanza ukuthi vele bayakhala kuthi hey naku sesingena etikweletini naku nyalo sekunjani njanyana bagcine sekunyuka abo BP nabo depression mfundisi. Angibonge babembuyisa. Angibabingelele futhi babukele ekhaya. Amen. Egameni lika Jesu. Siyalibonga lethuba lephinze saphiwa lona ukuthi sibe khona. Amen. Liqinisa letikhathi letitimatima. Nangabeka ngesiswati nje nothi ngekholwa. Sithi siswati kuthakasa kuhlola kukhala. Njoba nithakasile ngaDecember ngaJanuary indawo ukhala. Kodwa ke asashithi umfundisi njengoba asho. Bantu abakithi into yonke imali lapha ekuthaneni umuntu nemuntu ekukholweni ikhonto lengithanda ekukholweni kukholwa kuyamvula umuntu ingqondo kusibane sempilo yakhe. Ingqondo ilapha ekuthaneni lengutholile angikwadi ukuthi nakusasa ngidawo ukudzinga ngingathi ngakuthola konke ucethe konke namuhla. Likhona livesi leli lapha kuMateyu mhlawumbe umuntu angalikhuluma kabi lapha ku6 lithi ingakhathado elisuku yanele lona athi ke likusasa litawudibonela lona kunjalo akasho lo muntu ukuthi dlani konke kusasa kutawubonakala yabona usho ukuthi lo muntu njoba bowunako kwanamuhla usebenzise kahle lokhu kwakusasa kutawufika nekwakusasa nako ukusebenzise kahle. Thina ke njengemakholwa impilo tethu sithi namathelisa kakhulu kuJesu lo ngumfeli wethu. Sisho ukuthina sisho nje sisho ukuthi nathi livesi ufuna kuqala umbuso waNkulunkulu kunjalo letinto titayendeka asihambi reverse ufune imali ufuna kuqala umbuso waNkulunkulu letinto titayendeka. Sike sakhuluma nje nakuqala sishito sathi imbili nebudget. Uyabona na ungabudget ebaba embuyise nawe mzalwane ekhaya ngakunika 10,000 sihambe yogrosa nawe ungakahlali phansi wabhanda ufuna ifish ngifune ini ungaya lapha etitolo na 10,000 uphuma ungakaphathi lutho kodwa 10,000 aphelile. Kusho ukuthi awuplani impilo iyiplan njengoba ke sehlulekile kuthi nyalo bantu bayakhala sithi bekunena kukehlola ungehli impilo ayiqalele phasi iqhubeke silungise emaphutha siqhubeke nempilo uNkulunkulu sibitile futhi usethembile nakulesikhathi lesinjengalesi ekukhaleni kwethu usethembile ukuthi sitawuphula through kwewasho umfundisi na last week time ukuthi sitawendlula kungako sithi ke empilweni sifanele ukuthi sicabangisise makholwa mahle lacabangako latiko ukuthi ngoba sikholwa nje sikholwa lekusasa kunjalo ke nalokuphila ukuthi siphila nje sinetimali sitatidzinga namhla sititholile kusasa sitaphenze sitidzinga letimali sititholile singatimoshi namuntu. Ngiyabonga kakhulu nyamadana ngiyabonga kakhulu mfundisi wami. Ngiyafisa lapha mfundisi Vilakati site babukeli kunembukeli lapha losibhalele ubhale ukuthi mfundisi angizange sangiwende ema new resolutions empilweni. So uyabuta ke ukuthi kungabe kukhona yini laphuthelwe khona empilweni yena empilweni yakhe nje uthakazange asawende lama new resolutions uyavuka nje ayibambe. Ikusita la ekutheni ikuvikela kwekucala kwekuthi ungendi tintfo lokungakameli utende kulowo mnyaka iyakuvikela kuloko. Number 2
ikusita lokho ukuthi ukhone kwenda letinfo lokumele kwekuthi udenge amagama ingumgwaqo wakho. It protects you from not doing longakamela ukwente. And it energizes you ikusite ukuthi ukhone kwenda naku lokumele ukwenza. So ngeke ke uhambe ungena direction, ngeke uhambe ungena mgwaqo. Nangiphuma nje noma bengiphuma kuphi kumele ukuthi ngibe ne direction ngathi kwekuthi ngitawuhamba kuphi. So le resolution ke exita nangabe ungazange so uyende kusho ukuthi wena empilweni awutati kwekuthi ufuna uachieve ini, awutati kwekuthi ufuna kuyaphi. Livesi ke likubeke ngaloksobala ukuthi uma umuntu undecided kude la kangakugatsa aphinze akwemukele kuNkulunkulu because lo move leyo is indecisive. Yabona uthi John Massey nakabhala uthi mediocrity is a region bordered in the north by indecision, in the south by past thinking, in the west by lack of vision. So letinvo le uma ngabe ufuna kuphila impilo le mediocre ngilempilo lengabonakali kwekuthi ibheka up uyemuva noma uyembili noma ushaya situngeletana. Why that's a kind of life le mediocre so ukuthi wena nje awutati noma ufuna kuphakama noma ufuna kwehla noma ufuna kwenda lokho kwentiwa ngilokuthi awati ukuthi ufuna uachieve ini. So le resolution ke ikusita lokuthi ukhone lokuthi nayi lento lengifuna kuyiachieve sengihambe kangakanani ngihluleke kuphi yini lokungangisita ukuze singikhone ukuchubekela phambili kulo. Ngiyabonga kakhulu mfundisi. Nyamatala mhlambe la ukhona lokungakusho babe kuna ngumzalwane nangu lothakazange nje asayenda iresolution kungabe vele uphuthele kangakanani empilweni. Babe Mbuyise nawe Phephetha. Lo muntu wokukhalelwa lo. Ukhalelwa futhi singathi nyembele. Uthelwe futhi. Impilo lesitungele dane ayinzawo. Kwecala lokho. Kwesibili angeke atati nangabe amduna ukuthi so umfana noma uyindvodza noma umkhulu noma uyini. Ngoba lempilo yakho awuyati. Uyawuthatha ithuka asalikhehla nabasebenza sebampenishele akanamali akanamuti akanamfati inkinga nje yabona ngokuthi ukukhalelwa akunarezolution lo muntu. Uyabona amaphoyisa ke sithina singisi la yabophe abantu abajuba umgwaqo jaywalking. Usho ukuthi uyajaywalk akafuneki nedolobheni awugila abantu. Uyabonga ebukele ekhaya uyativela ukuthi lapha nawudela ma new year resolutions uyajaywalka sitawucela amaphoyisa akubophe ngoba sekwenteka bucala. Siyabonga kakhulu siyabonga kakhulu lapha njalo edzala le mfundisi Dube. Siyabonga kakhulu kubona abantu abadzala labakhona nje kusikhela nje ngeteaspoon. Ngosi Siyabonga kakhulu. Kunembukeli ke lapha mfundisi wami lothi yena beka uyawenda lama new resolutions. Mana inkinga lokulathi yena uyakufisa ukubhala phasi akwendeki. Uthi uyabhala lapha uthi sokwende cishe isikhathi lesiningi. Mane lento imfaka emanti emadolweni. Ngoma gcina ngakende kulula. Basilabo abafundisa nge-success but if you keep on doing one and the same thing without seeing results you must change the way you do things. Because bosolo wenda info yinye uphethe kwenda info yinye but uyabona ukuthi akukunikete ema results lokusho ukuthi kukhona info lo shota ngayo uma ngabe kwendeka kanjalo. So change the way lo wenda ngayo tinfo. Thola inhlakanipho kulabanye funza kulabanye kusibona ba-achieve kanjani. Siswati sikubeka ngalokho sebaleni sithi indlela ibutwa kulabasembili. Yabona nangabe kufuna ukuhlakanipha enveni letsite noma ufuna lwati enveni letsite thola inhlakanipho kulabanye laseba-achieve ngoba almost wonke umgwaqo lesiyuthathako lesihamba ngakukhwala bake bahamba kiwo. So umsake kufuna kutenda mina ngiyengithi kubuwula kufuna ukuthi kufunza ngema experiences akho kani sekukhona labahambe phambili. Get mentors
bami labatawukhona kukelekele uma ngabe mina ngina 10 years experience in a certain field kanti nawe ufuna ku-achieve on the same field mele ngambekile so nawe utakimi ungena under my mentorship kahle kahle ngikuniketa lifa la 10 years kusho lokho ngamagama sengisubtract 10 years we personal experience yakho ngikubekele nje just on a silver plate ukuthi wena saluqala la uye asilomunye we stand on our father's shoulders as sons and sibonakala kuvela thina lapha ngembilikani ukuthi kukhona lesime etukwabo la sebalevele leli ground singalingise emadada nakalandzelana kwashobela linye onke ashobela khona so ushobele phela lona msawu nakushobela funza kuye ukuthi hey kuze ngashobeli lana yini lokumele ngiyena ngiyabonga kakhulu mfundisi wami ngiyabonga kakhulu singalingise emadada ababukeli sishobele sonke siyabonga kakhulu mbukeli siyabuya ke mbukeli sajika khona etitolo Sehlelwe mbukeli Litsini Libandla ngiyakwamukela sithatha kule msakazo wakho Eswatini TV solo sikhulumisa nje indzaba mbukeli yema New Year resolutions mahle kakhulu ama New Year resolutions mbukeli dinqumo leti lekufuna ngathi na umuntu ungahlala nje uba nato ngoma bafundisi bami lana bake bathi di guideline empilweni yakho iyakusita nje ukuthi impilo yakho lokulanyalo ibheka kuphi ibuya phi futhi ngiyafisa mfundisi wami yamatane uyilobole nawe na indzaba nasiye etitolo ebesikhuluma ngayo sikhulume ukuthi kunembukeli lothe yena uyawenda ema New Year resolutions manje inkinga akaphumeleli manje bekusese kumfaka emanti emadolweni ukuthi hawu lokhu lento minyaka yonke mina ngiyabhala ngifuna umfati ngiyabekisa ngifuna umfati ngifuna imoto but le moto angasolo angikhona nokuyithola yes baba siyabonga babe babe Mphephese ucedzile lapha ukuthi indlalo wenda ngayo nabe uyayenda letinto atendeki chinja uchinja wena chinja your mindset ngiyayithanda lencwadi lethi indoda ehlele endlini yembumbi okay wakhanza bumba kodwa lolu wase luyonakala nangabe bekabumba imbita akalulahlanga lolu bumba wase uyaliqova futhi wakhala okunye ya ngalo lolu bumba kusho ukuthi ke chinja lengqondo nale mindset yakho nalobunguwe nje chinje futhi ke kwesinye isikhathi uke wakuthinta babe Mphephese la ukuthi uyati na ufuna kuphumelela tibuke ukuthi uteyamanisa nebantu labanjani kwekucala lokho kwesibili ungete waphumelela mbuyise na utawusi liphupho lakho uhamba ulicoca utawusuka na uMphephethe athathe liphupho lakho aphumelele ngalo ngiyabonga kakhulu ya mbukeli siwabuke emaphupho ethu lesifisa kuba ngeke empilweni uqinisile umuntu omtsala bawufika abantu bayithathe ngalokuthi thine sibantu lesikhuluma kakhulu ngiyafisa ke Mphephetse ukuthi kunembukeli lapha ngifisa simside baba yena ubhale ukuthi mfundisi ngingawenda yini ema New Year resolutions etintfo letinkulu njengekuthi nje ngifuna kuba nemoto kulomnyaka kodwa angisebenzi uma wenda i-resolution okay siyathi kwekuthi uNkulunkulu unemandla onke kunjalo but we must apply wisdom iBhayibheli lithi wisdom is a principal thing sebenzisa inhlakanipho uyasathi strength sakho uyathi ukuthi uthola imali lengakanani uma nje ungasebenzi nekusebenta noma le moto ungayithola utawuhluleka kuyetha lo munye ukhanye ukuthi ufuna yona le moto usengeke ngisho nase driving school so uNkulunkulu akalibali ke ukuthi utakuniketa imoto ubeze uhamba ushayisa abantu noma soyaboshwa ngento igcina ibulala wena yeah igcine ibulele wena futhi nalento le you see so sometimes uthola ukuthi siyesifuna izinto letinkulu uthole ukuthi but i capacity yethu
we don't prepare ourselves for le tinto leti lesitithandazela. Ngidakubekisela Mbuyisi kunemithandazo leNkulunkulu angeke ayiphendvule. Why? Because ingqondo yethu noma icapacity yethu ayikafiki kulesigaba sekumaintaina lento lo ithandazelayo. You see, so esikhathini lesiningi uthiwa ukuthi sithandaza tinvo letinkulu sifise tinvo letinkulu but singati develop itsine to match lento lele siyithandazela. Ngase isikhathi siye sikabe ukuthi kulabanye it's a breakthrough nase kwenda tinvo letinkulu kana is not just a breakthrough, it's because beka solo ati developer. The time ati developer yena usonzela kulenvo lenkulu lebeka ifisa noma kulenvo lenkulu lebeka ithandaza because nyalo so at par so seka ngakhona kuyimaintaina le. Angikubekisele ngenvo lelula. Nayi isudu lengigcokile. Ngayigcoka lesudu lekuphele 2 years solo ibukeka insha. Yabona. Bese nginiketa lomnye umuntu kuthi in 2 weeks ibe iratakile. The problem is not the suit. The problem is the person. Mental capacity yakhe ayikafiki kulesigaba sesangakhona kuyimaintaina le. So now when that goal, now when that resolution for your life, noma ngaba nalo libe likhulu kangakanani, di develop nawe ukhone kumatcha lenvo lengikhulu lena lo icabanga. Ngiyabonga kakhulu mfundisi. Ngiyafisa Nyamatane nawe bekhona lokushoko kuna umzalwane uthi angawenda yini ama new resolutions etinto letinkulu. Ubekiseke ngemoto ukuthi athi nje kulomnyaka ufuna kuhamba nesilwane se-GT6 yes kodwa lo muntu akavukela indzawo. Ngiyacela umside nekuthi utibuka njani lesigaba sakhe wakha njani ema resolutions ngekubuka isigaba sakhe ukuthi nje mina nje uma ngingaka angendelo ngangami. Babe Mbuyise uyabona ndawuthi mina wena phephethe kukholwa kuhlaselekile kakhulu sithi asikuhlasele kukholwa ngoba lento lekwekuqala na ungasayitholi utathi uNkulunkulu usehluleke bese wamtshela ukuthi uNkulunkulu and lento le mhlambe uyithole nekukhola kutakwehlulwa ngoba ut overload nalithi iBhayibheli inkathi ade lisuku yanelelo overload lisuku. Uyabona ungagathi ema miracles ukuthi ngoba nangasende kutawenda njani. So beketela likela sithi iBhayibheli encwadini yetaka kungcono ube naloku kuncane lokuthole kancane. Asikufunze kubeketela sikufunze kusebenzisa emandla nakathi lo mbhali kuGideon hamba ngalamandla lo nawo. So Gideon une limit yemandla. Funa hambe ngawo. Anga speed ngoba utawushayisa nje imoto. Angabi slow ngoba utawubhilika itraffic. Hamba ngalamandla lo nawo. Utawukhona kunqoba. Utawukhona ke kufika ngalamandla lo nawo. Ngiyabonga kakhulu. Lakayitsinza kumlomdzala la. In as much as uNkulunkulu he is a miracle working God. Singakubalekeli ukuthi he is also a principled God. Okay. And angeke awa violate lama principles akhe ngoba wena so under pressure noma ngoba wena somhleli ngabhongwane ukuthi release imoto uNkulunkulu. No, he is not going to violate. Fast imoto ngithandaze. Noma fasta kanga uthi awufast instead ugcina singcwabile. Why? Because kune principle letsite lo overlookako and God cannot break his principles because wena somhleli ngabhongwane. No. Hayi uNkulunkulu akasite manje kuloka ngathi sigcizelele kanjani because mina ngiva ngathi ngilapho sibanjwe khona ngasi khashane kakhulu iBhayibheli lithi to he who is able ku Ephesians 3:20 lizi kuloyo lokhonako kwenda ngetulu kwalesi kucelako nalesi kuqabangako. The problem is sicela kuphela bese sisaqabanga. You see, Libandla esikhathini lesiningi nanathi nebafundisi angiyali nakithi thina bafundisi. Let us not push the church to a miracle mode. Yes. Because if you live by principles, you don't need miracles. Because the principle will work. Hayi ngiyabonga kakhulu mbukele ekhaya singakhuluma mbukele kuyashona lilanga nebantu labadzala ngiyafisa ukuthi sifike ngasekugcineni
mfundisi wami Nyamatane sisafika egcineni sitawuphendula nangu umbuto wanangu umbukeli uthi lo mbukeli kahle kahle mfundisi yini kumele ngiyende nangicetha nje kubhala ema New Year resolutions ami. Nawucetha kubhala ema New Year resolution akho wasebende wethembeke kuwe wethembeke na kuNkulunkulu letinto athi itholakala emoyeni sikhuluma la ngebazalwane umzalwane wani ndakubekisela into leluya nje akethembeke umzalwane uyakhonda uyasebenza esondweni abelingena nga11 akasukufika nga12 akasathi isikhathi amade umholo wakhe letinto nalabandleni uyaprecipitate by so doing uyamphoqelela uNkulunkulu yenda lokungangawe yenda lokukhona kukwenda then the rest so utakushiyela uNkulunkulu yabona kwende lokhona ungathi wehlulwa isikhathi bese uthi utawufuna into letinkulu nawe wehlulwa isikhathi ebhodisho ukuthi uyawufula uphuwe Valelisa mfundisi wami. Ngiyabonga babe ngiyabonga Mbuyise ngicela kuvalelisa abalaleli nonke ekhaya siyabonga lethuba lesiphiwe lona siyakholwa ukuthi sitawusitakala so ngiloko lengacela kugcina ngako baba Amen. Ngiyacela mfundisi nawe ukhuthade nangu umbukeli lena besikhuluma ngaye ngema resolutions uthi lo mbukeli yini ekufune ayende nasacetha kubhala ama resolutions. Thani na ucetha nje kwabhala nje mbukeli ngakhuluma info letingiqilo kumele utende. Number 1, shrink your resolutions into achievable, measurable and effort based metrics. Make sure ukuthi letinto leti ngito leti guide ukuthi this thing is achievable yini lenvo lena is it measurable yini and the effort yami lengingayifaka towards yona vele ngitawukhona yini kuyi-achieve and then believe in God. Number 3, thola bantu with each and every resolution lo nayo, get people laba ne experience kiko and learn from them. By so doing utawukhona ukuthi usitakale. I want to believe ukuthi kude i-desire uNkulunkulu ayifaka etinhlitweni tethu bese uyehluleka kusiniketa i-grace le enough ukuthi sikhone kuyi-achieve leyo desire leso. But uNkulunkulu has given us people around us. He has given us, we have got all the support system that we need for us to achieve whatsoever that God has given to us. UNkulunkulu akasivula nje emehlo ukhona ekubona ukuthi yathi lana ngidzinga kwekuthi you must always check lapho limited khona. Ngendeka lokhu limitako it's a relationship. Sometimes relationships are better than money. When utshela ukuthi ngidzinga imali kana udzinga nje i-relationship ukuthi uma ngaconnecta nanangibuyisa kulula kuyithola lento lele ngiyifunako. Relationships are better than money. You see, so check ukuthi what is it that is deficient la empilweni yakho ushoda ini. If it's a relationship issue, learn how to make quality relationships and by so doing it's going to help you. Valelisa mfundisi. Angivalelise babukele emakhaya sibonge kakhulu lithuba lezitho lena kuwe Mbuyisa ngibonge futhi nakumfundisi Dube la eceleni kwami. Mbukeli asikholweni uNkulunkulu, believe in your resolutions, believe in yourself and believe in the word of God. It's always working. Amen. Amen. Uyativela mbukeli kubantu labadzala bayayikhuluma uyabona mbukele ukuthi bantu labayadi kolendzaba lesikhuluma ngayo abayifuniseli nje umbhalo weBhayibheli ke mbukeli ukhuluma amagama amakhulu uthi bangani lababi bonakalisa similo lesihle ukhuluma indzaba umfundisi relationship babuke abantu lot associate nabo empilweni hamba nebantu lelabatakisa empumelelweni uphume kubantu labatakwendela phasi asathe thuba mbukeli ngibonge abantu labadzala kusihlonipha nje e-studio ukuthi baba ngaba nathi lamuhla siphinde sikhulumisa naye indzaba naye siyathi ukuthi kuyaphithitela siyabonga kakhulu bafundisi bami shangathi uNkulunkulu wemusa beyanganebusisa mbukele ekhaya siyakubonga nawe lapho ukhona khona ekhaya la usibukela khona ku YouTube la usibukela khona babona ukuthi sithi uNkulunkulu wemusa usaqala lo mnyaka shingathi bengakongetetela akuphe lokunengi lokuphinza phinzekile ngale kwaloko mbukeli siyabonga nje nathi silihlelo Litsini Libandla saqala wona umnyaka sasho kona sithi nje happy new year
happy new year resolutions mbukeli ethu nathi silihlelo isinje asikhulume mbukeli thina nawe sibhalele inombolo khona mabona kuthe sikhona nakhona ku YouTube sikhona ku Facebook sibhalele mbukeli ihloko lofisa sikhulumisane ngato la sithembe futhi ukuthi konke lesikhulumako la mbukeli wena lapho ekhaya uyasitakala ngale kwaloko mbukeli sithi nje kubola uhlenhlelo landzelako emsakweni wakho Thombe usale kahle.